Lijep pozdrav svima, drago mi da ste došli na moj YouTube kanal. Pa evo jedna pričica kad se drnda željeznica. Žurim je vlak, jedva stigne. Ukrcam se u ekskluzivu od HŽ-a i Diva Žešća. Svako ko se barem jednom vozio znao kako minutu su priča. Sjedam unutra i muzikam se mi laganini, bež odmah, 3 do 4 km na sat. Nekim trenucima imaš osjećaj da te neko gura, pa čak bi onda bili došli. Nego o čemu ja mislim pričati? Na sljedećoj stanici ulazi deda. Lijepo on sjede, izvadi čevape s lukom, udara u glavu taj miris. Sam da me nisu slene počele curiti, kako je bil dobar. Pa jede on to, stavi u vrećicu, otvori prozor i baci van. Gledam u njega i ne vjerujem. A on ko da me i nema. Pa da sam ja to napravio, stare moje, ne, rekli bi, pa vidi huligana neodgojena kakva bezobrazane te fore. Ali nema veze. I kaj bude sad lik? Pustit ću vam snimku, jako loše kvalitete, ali vidjet ćete o čemu reći. Ne miš vjerovat kje lik radi. Nije da je bilo previše ljudi unutra, ali opet. Ajde, još bi neko klinica kužil da se malo hoće napraviti važno, pa zapali cigaretu u glavu. Jer ja sam i tako to, ali deda, ostaneš bez teksta kad vidiš kaj se dešava, strahota je. Nevjerovatno je. Ako imate vi kakva iskustva ili slično tokom putovanja u našim predivnim željeznicama, slobodno to podijelite s nama ostalim smrtnicama. Toliko od mene. Arrivederci.